Ngibingelele abukeli bensika yesizwe TV1 lo khulumayo kusawuyena umkhuluma Dumezweni umfana kasomkhehlekhehle isipoko esikhehlezela imali isipoko esikhehlezela amathambo uGedezile umfana ohamba ngobumnyama kodwa behambela ukukhanya benononjikanjikana umthambisi wenhliziyo zabafazi namadoda sipoko saseJericho Nkosi yami isandla siyaphilisa kwabaphilisayo isandla siyabulala kwababulalayo sazi Nkosi yami obaba nababulalayo ngoba thina siyaphilisa mabele embedlembedla amisekwayo ijongosi Nkosi yami yithi ke labo embukeli wensika yesizwe TV Nkosi yami ngithi angize lana uqala unyaka ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi umkhuluma Dumezweni isikhathi esiningi umuntu ofundisayo mina angiyona lenyanga le ezothi hayi mina ngizwe ukuthi mina ngile nyanga le ongathi mawufuna into futhi ungangifoneli nokungoba manje mawungifonela ngibuye ngingathandi nokukhuluma kakhulu izinto eziphezulu emafonini ngathi ungavela uze nje kimi ebese ngihlala phansi ngujede no mina kahle kahle yini into engiyenza ngoba ukulapha cha Nkosi yami ngumuntu olaphayo kakhulu ukuthi manje phela ngile nyanga mina enezimfihlo ngoba angiyaye inyanga zamanje sezabeka yonke into nje athi umuntu cha mina nginemkhovu mina nginani inyanga ithi hayi mina ngikwazi ukuthatha umuthi owukuthi nomuthi owukuthi ngihlanganisa ukuthi ukuze kulaphe kumuntu inyanga sezathwasisa ku social media inyanga inyanga seyingonkulunkulu manje mina njengomkhuluma Dumezweni cha bakithi angiyena lo muntu ukufika kwami la ku social media ngeza ngokuthi ngizofundisa ngesizathu sokuthi ebunyangeni bami ukufundisa Nkosi yami kukhona kuyafuneka futhi umuntu umtshele iqiniso azi ukuthi uma yenza ukuthi nokuthi uyenza leyo nto leyo expect u1 no2 no3 ngiyakholela ekutheni umuntu mina angeke ngimtshele imfihlo yokuthi ebunyangeni kunje uma ngithi mina khona umkhovu ngithi cha wenziwa cha ngeke ngikwenze lokho but ngizokufundisa ukuthi uma kukhona umkhovu ungawuthathi kancane ngoba umkhovu ngeke ukwazi ukuphila nawo umelane nawo isikhathi eside ngesizathu sokuthi ama-demand azokuxaka mina ngizokutshela ukuthi uma uthi wena mbukeli wensika yesizwe TV1 ufuna ukuphila nenyoka ngizokutshela mina njengomkhuluma Dumezweni ngithi lalela inyoka akuyona into yengane ngithi mina ngenzani njalo ngiyafundisa ukhulu thina siyafundisa nje ukuthi cha Nkosi yami lento abaniheha ngayo ayiyona lento nina enibona ngayo bakwethu umuntu akakwazi uvela suke nje athi phila nenyoka uzolala nenyoka wake walala nenyoka uyazi ukuthi makuthiwa kulala nenyoka kwenziwani specifically hayi umkhovu uyalalana wake walala nawo uyawazi ukuthi makuthiwa ulala nawo wenzakalani ungakumela wena ukuthi mawuthi namhlanje uyothwala bese ulanda umkhovu kuthiwa nje uzokumela sedlake ngiqalekise nje umuntu wesifazane njengoba umkhovu angifuni ukuyala kakhulu kodwa sengibuza ukuthi ungakumela yini ukuthi njalo nje uyakumela uyakungeke but umuntu oyinyanga uma efika uzokuheha akutshela imali hayi uyalala nje ngawo ngoba awufuni igazi okay kulungile siyavuma-ke usalifuna igazi uyazi ukuthi kwasona isinqumo sakho sithathe namhlanje mina ngingaqalela ayifuthi inyanga inyanga enkulu ngingaqalela izinsuku ulala nawo umkhovu wena aware ukuthi ulala nawo ngeke uyimele lento whether uthwele noma unjani ngeke uyimele yes bakhona abangayimela phela ngeke sikuphike lokho ngoba phela ngithi vele lento ikhona futhi iyenzeka bakhona futhi abayenza ngeke lokho sikuphike sithi akukho yes lento ikhona but into efika ibe ireality ukuthi umuntu ozokutshela uyakuheha ebese lezi zinto eziyingozi ayikhele phezulu ngoba nangithi manje ufuna egcineni kosukuthi wena usithathe lesi sibindi sokuthi lento uyayenza angakutsheli into deep ukuthi yazi lento le akuyona into yengane uzwa ethi umuntu kunenyanga njengangayizwa ithi hayi
Mina nginokuthi akuthi angifuni ukusho specific ngoba sekuba ngathi ngi-attack umuntu cha ngi-attack la. Mina nginokuthi ibe sembuza lo ngicela ukubuza lesi sithwalo sakho bangakanani noma imngakanani iminyaka oyi-expectile umuntu omngaka athi umuntu akuyona into ey'ngane la kuyona into ey'ngane kodwa uthi uyayizwa futhi inyanga ithi hayi 23 kuya phezulu kubalele o-30 kuya phezulu kubalele ubonda lo muntu uyaganga lo uthe wena le nto akuyona into ey'ngane wanthi waqala wangibalela o-20 bani ingane lezo wangibalela o-30 bani yiy'ngane lezo wangibalela o-40 bani usangibalela iy'ngane. Ake siqale ko-50 siyaphi angimanje sesikhuluma ngomuntu osethi yena usehlulekile empilweni. Ngeke ukuthi ungathi wena usuhlulekile empilweni usaneminyaka engo-20 bani usufuna ukuthwala. Uhlulekile uneminyaka engo-30 bani usufuna ukuthwala. Uhlulekile bese uyizinyanga ithi mina ngiyakuthwalisa. Kodwa ithi ifuna umuntu osehluphekile. Hawu. Manje yabona lezi zinto lezi ziyinkinga. Mbukelo wensika isizwe TV 1 ziyinkinga. Uyabona kunento nje engifuna ukuyibeka noma angingeke phela ngiyibeke njengoba indlalo. Mina mkhuluma Dumezweni uthi manje phela sinabazali ngoba nje ningibona phela mina ngithi angimdala ngokweminyaka manje kunezinto engeke ngikwazi ukuyibeka njengoba zinjalo ngoba nabazali sebongibuka kabi ngoba phela ebunyangeni bami efuna ngibe nazo imfihlo kunezinto efuna zaziwe yimi nje kuphela omunye umuntu ongeke ayazi wena uyathanda noma ngathanda angangiceka ngisho ingeke kunento efanele yenziwe yimi kuphela engeke futhi ngizwa ngelinye ilanga ngithi mina lento njengoba yaziwa yimi sengiyakuhlebela wena cha ngeke angihlebeli ngoba ngiyinyanga mina nginemfihlo yabona makuthiwa inyanga inemfihlo inyanga zamanje ayisenayo imfihlo ingakho seyikwazi ukuthi chethe kunemkhovu kwenzeka ukuthi nokuthi hayibo zithwasise kodwa ke into engikuyona ngisekutheni mina ngeke ngaba ngaphansi kwesandla samkhulu noma ngingeke ngingathanda ukubeka isibongo ngoba phela njengoba ngisho ukuthi nginabazali mina nginomama nginobaba nginogogo manje uma sengibeka umuntu ngebaba ku social media kuzokuba kuhle kahle but ngoba phela iqiniso kweliyiqiniso lona solibeka ngoba ngikhipha imfihlo cha ngeke ngaba ngaphansi kwesandla samkhulu ngihlala lapha eNanda ngoba uma ngikhumbula kahle nje ngaleso sikhathi ngangifunda lapha esikoleni eNkosinathi lapha eNanda eMatikwe kodwa ke mina bengihlala engcongcweni noma ngingasafuni phela ukubeka izinto ezinkulu ngeke ngaba ngaphansi kwesandla samkhulu manje umkhulu ube umuntu owelaphayo yabona kunaloku yazi abantu abaningi sebathi bayathakatha uthola ukuthi kwaleli ligama elokuthakatha akale understand ukuthi ichaza ukuthini mawumbuza ukuthi umuntu ukuthakatha yini uzokutshela ukuthi ukuthakatha loyo umuntu for instance akutshela ukuthi ukuthakatha ukuthatha into eyisilwana or ewumuthi uhambe uyocekela impilo yomunye umuntu phansi uzokuthetha ukuthakatha ilokho angalilandeli igama lokuthi njengoba igama lithi la siyathakatha abantu baqala ngayibeka lento eqala ngathi bebenakho ukuqamba into ngento igama lento ngento ethi ayibe ukwenzeka kwaleyo nto chaza ukuthini kuma uthi wena uyathakatha akusho ukuthi wena udestroy abantu ngeke ngayizwe nje inyongo ithi yona iyathakatha kodwa manje mayithi iyathakatha angifuni kakhulu kodwa ukuthakatha kodwa kwangempela mina engikwaziyo njengomkhuluma Dumezweni umuntu othakayo lokho kunotha phakathi uyabona abantu bejabana lo muntu uyathaka and futhi ukuthaka kwakhe kunotha phakathi chaza ukuthi lo muntu mayethi ugaya ikhubalo akadlali lo muntu uyaligaya ikhubalo hayi ukuthi leli khubalo athi uyaligaya nje
kuphela lokucekela umuntu phansi. Whether loya muntu uthi ufuna ukulwela umuntu amise phezulu, uma ethi loya muntu uyakuthakela, uthakala kokunothaka phakathi, uyathaka lokho kunothaka, ngoba uyenzisisa, umuntu ongahluleki, umadlubulundela, umuntu ongena ngenkani, kodwa ngani ngokuthaka, uthaka lo muntu, uthaka imithi. Uzizwe kinyanga, hayi ngiyathakatha. Hawu, kodwa manje uma esethi uyathakatha uzokubekela yena lokhu kuthaka lokhu okucekela kuphela umuntu phansi, angakubekeli lokhu kuthaka futhi ekwazi ukuthi ayi noma kuthiwa impela mina yabona mina mangithi namhlanje ngilola umuntu sengiyomthakela izinto zakhe. Hayi, so ezinye izinto ngiyafundisa kahle ngiyafundisa nje Nkosi yami ngumkhulu Madumezweni ukuthi ezinye izinto abanye abantu bayakheha ungabe nawe usalandela. Angikho ke lapho la ngisekutheni kahle bengila ekutheni cha bengingaphansi phela kwesandla samkhulu. Umkhulu hayi umuntu obethaka lokho kunothapha phakathi. Ya, shuthi ngisho ukuthi ubethakatha. Kodwa hayi ngalendlela ke abantu asebekodwa yena cha ukuthaka hayi. Ngoba ukuthaka phela kumele sekutheni uma kuthiwa ngithi wena ufuna ngushayela umuntu njengamanje. Hayi cha nangu mina uSibanibani mkhulu ungixoshisa emsebenzini. uSibanibani akafuni mina mkhulu ngiye phambili. Manje mkhulu mina sengikhathele. Ukuthaka lokho kunothapha phakathi nalapho futhi kusangena ngoba manje siyakulwela ukuthi lo muntu njengoba exaka nje. Ake sithole indlela manje yokuthi lo muntu ake esuke endleleni kuwena ukuze wena ukwazi ukuthi ukhuleke ngoba thina uma sithaka lokho kunothaka asifuni umuntu ozothi cha uSibanibani nje hayi uyangicika nje hayi. Hawu uphume cha ngifuna umuntu mina ozothi yazi lo muntu ungimise kabi. Angisho ukuthi lonto ngiyayenza ngoba ngisho ngathi mina la ngisidayisi ngiyafundisa ukufundisa lokhu ukuthi ukuthaka lokho kunokuthapha phakathi kungena kuyo yonke but kuukuthi umehluko. Umuntu uma ethi uyathakatha uchaza ukuthi yena akasayiphathi imithi kuphela le emhlophe. Usephatha ini yena amakhubalo ngoba kunomuntu ozokuthetha ikhubalo yabona ngayichaza lento ibe yiningi. Kunomuntu ozokuthetha ikhubalo. Hayi ikhubalo hey into enzima kabi ikhubalo landa kude. Akazi ukuthi kwayona lento ekuthiwa ikhubalo kuchaza ukuthini. Hayi mina ngiphethe ikhubalo. Kodwa manje leli ikhubalo lakho awulazi kwalona leli gama nje obulibiza awulazi lichaza ukuthini. Umbuzo uthi yini ke ikhubalo la abantu bayaliphatha bona ikhubalo. Ikhubalo. Nkosi yami ayi babe. Ikhubalo umuthi othi uma uphatha noma usebenzisa kube nomkhuba ozowenza Nkosi yami ukuze lo muthi lo ukwazi ukwenzela lento oyifisayo. Akona umuthi nje ohlambe ozovela ugquma uchatha uphalaza. Awukho umkhuba lapho. Umuthi okufuna ukuthi mawusebenza mhlambe ufuna ugumula ube nqunu. Umkhuba lo ugumula ube nqunu endaweni. Yikhuba lo lelo. Umuthi lo ozothi mawusebenzisa kufanele kwesinye isikhathi ubulale uchithe igazi. Wena uchitha eleyilwane umkhuba lo ngoba lento uzoyifaka emthini. Yilabantu abathini bona baphethe ikhubalo. Baphethe lemithi ezathi mabe yisebenzisa wena umuntu oyisebenza yena noma ngoba lento iqale kutheni iqala kuyena. Uma yena elemithi ukuze ayisustain ukusebenza kwayo kuyaye kufuna kube khona imikhuba azoyenza. Kube nesikhathi esithile ukuthi leli ikhuba lelithile lokwenza into ethile ulenzela umkhuba othile. Leli ikhuba lokwenza into ethile ulenzela umkhuba othile. Yini leyo kusayimithi ukuthi le mithi le imithi esikwisivusiwe isinale mimoya esefuna imikhuba ukuze le mithi le isebenze. Yikhuba lo abantu bahlezi baphatha ikhubalo nje abalazi. Umuthi onomkhuba.
kodwa ongena kuyo yonke into, ngoba ukuthi into inomkhuba phakathi akuchazi ukuthi leyo nto iyothakatha kuphela, akuchazi ukuthi lowo muntu uyobulala kuphela. Umuntu angawenza umkhuba ngoba efuna ukwenza into enhle, uphethe ikhubalo. Beyibamba kanjalo ke bese bethi lo muntu uyakhuba, yikhuba leli, yikhubalo leli, ngoba umuntu okufuna wenza umkhuba lona, Nkosi yami, ukuze usebenze umkhuba lona, yikhubalo. Kodwa kangikho lapho, la ngikhona ngisekutheni cha, umkhulu beyiphethe yena lento abeyiphethe, Nkosi yami. Manje wadlula-ke emhlabeni, futhi uma ngikhumbula kahle wadlula ngangenza umatric, noma ngeke ngubeke unyaka ngoba phela uma ngingabeka unyaka wonke umuntu usho ukuthi useyobona, kakhulukazi abangale ekhaya, ngasekhaya nani. Ngangenza umatric ngoba uma ngikhumbula nje leli dread leli enginalo, ngosuku engalenza ngalo ukuthi mina ngangazi usuku umkhulu ashona ngalo, ngoba ukushona kwamkhulu kwaba umkhuba engeke ngiwuchaze ngoba phela kodwa nje into engabanga yinhle kahle. Manje sengichaza ukuthi njengoba ngiyalana lezi zinto ezi-information noma eziwulwazi ebunyangeni, lezi zinto eziyimfihlo, lezi zinto eziwumtsinsi wobunyanga, lezi zinto ezama-root obunyanga, mina njengomkhulu uMadumezweni ungangibona mhlawumbe umuntu uma ungibuka ubuka iminyaka yami emincane, ngoba phela amanye amazwi uyawakala nje ngamehlo uyithi cha lesi siba shona, uyobona ngoba usuphakathi uthi hayi man, lesi siba siyashona, siyona lento ebengiyicabanga mina. Kodwa ke manje kule lulwazi enginalo noma lokhu kufundisa engikufundisayo, angikaze ngithi mina ngiyakwenza. Mina ngiyakuxwayisa wena muntu, ngoba njengabantu noma njengesizwe esimnyama, isintu sethu sithi uma sesixakekile sesibona ukuthi njengamanje asazi ukuthi yini esingayenza ukuze kulunge empilweni. Njengamanje thina la ekhaya sesiyi-confused, kuyasiphoqa manje ukuthi asondele kulaba bantu abakwazi ukubona ukuthi Nkosi yami, njengoba izinto zethu la ekhaya zingahambi kahle mani, kunomakhelwane osiphatha kabuhlungu kodwa thina singaboni. Angithi thina lokho ngeke sikwazi ukubona ngani na, ngoba lo makhelwane thina mahleli naye mani, lo makhelwane uyahleka, lo makhelwane uyafika la ekhaya, lo makhelwane ayikho into ethina esikwazi ukuyenza njengomcimbi engafike ezosijabulela esihalalisele. Kanti cha, umakhelwane uyenza nje lento, uyazi ukuthi yena njengoba ehleka nje Nkosi yami, udlala ngeke uthiwani, uhleke jeqeza Nkosi yami umakhelwane, kodwa umakhelwane uyazi ukuthi ngoba njengoba senza imicimbi nje sondela kangaka la ekhaya, ikhona leli information ayifunayo. Hawu, njengoba nenza umcimbi la ekhaya niwenzelani? Hayi mani, sifuna ukubonga ugogo ngoba inhlanhla yethu siyabona la ekhaya ukuthi le nhlanhla ikugogo. Umakhelwane useyazi ukuthi hawu kakhumalo noma kasibani kuzoba nomcimbi, benzela ugogo wakhona, kanje shuthi mina mangamphendula lo gogo abantu bazomenzela umcimbi, kungakenzeki lo mcimbi owenzekalana. Hayi mina ngiyakwazi ukuthi kakhumalo ngibalahle phansi lezo zinto. Wena njengomuntu onormal ongakwazi ukubona spiritual, angeke uzuzibone, angeke futhi uzukwazi ukuzazi ngaphandle komuntu ozokwazi ukubonela mani, akuhlahlubele. Ingaba labantu bathi bashaya umhlahla, abanye sebazi ukuthi umhlahlo ukubiza izinto ngamagama. Akawazi kwamhlahla ukuthi makuthiwa umhlahlo yini, ngeke akutshele ngoba phela imhlahlo mmeli. Oqala wembuzi, owesibili mani umhlahlandlela, kahle kahle sisuke siyofuna umhlahlandlela wokuthi njengoba Nkosi yami thina siphatheke kabi la ekhaya singakwazi ukwenza izinto, yini thina singayenza Nkosi yami ukuze siqaqekele amafinda, siyofuna umhlahlandlela, siyofuna
uzizwe inyanga hayi mina ngishaya umhlahlo bese biza amagama ngoba athi umhlahlo ukuba specific. It's not about ukuba specific but kuba ukuthi into yebo iba njengoba injalo but it doesn't mean ukuthi ufuna ubiza amagama but i-situation hayi man la ekhaya niyahlupheka man kunomakhelwane ayi man lo makhelwane uma ngila uyabona uzoyibeka lento ukuthi lo muntu akwazi ukumbona lo makhelwane ngale kokuthi ambize ngegama. Ngiyayizwa into abantu sebebiza ngoba ebunyangeni bethu okokuqala into efuna niyazi eminyangeni umuntu okufundela ubunyango onesitifiketi akavumelekile ukubiza amagama. Ngiyabona inyanga seyihlola online ibiza amagama. Inyanga yangempela ayikuvumelekile ukubiza igama. Ngani na? Lo muntu obizwe ngegama lapha ya uyakwazi ukuthi ahamba yobopha. Lo muntu oshayelwe umhlahlu la watshela ukuthi wena uThakwaTho usibanibani nokwasibanibani angasuka la ngeenga aye kwasibanibani ayosho ukuthi nengibona mina ngiphuma kumkhulu uMadumezweni. Umkhulu uMadumezweni nyamazi inyanga engashaya eceleni man. Inyanga ngomhlahlo ehlezi on point and ingitshelile ukuthi la ekhaya nina niyangithakala. Uyakwazi nomuntu ahamba yokubopha wena njengenyanga and umthetho uzokubopha futhi ngesizathu sokuthi ubunyanga ngithi wena ufundelile uyabazi. Ngisho kungathiwa unaso certificate uyakwazi ukuyokubopha ngesizathu sokuthi ukhona umuntu ozoma athi yebo umkhulu uMadumezweni walikhipha igama. Kodwa uma uthi kunomakhelwane man umakhelwane uma ngilana mina esangweni ngimuka ngaka right angisho ngegama mina. Inyanga zamanje sezazi ukuthi umhlahlo ke ukubiza amagama angikho kodwa lapho njengomkhulu uMadumezweni mina ngizofundisa bakithi ngizoxwayisa ukuthi yekani lento le ehlezi bomu ngoba izongixaka. Iyo lento le eyenza abantu abaningi bakhala inyembezi Nkosi yami bethi mina ngidliwe ngathi ngiyofuna imali esheshayo ngadliwa. Ngoba mina njengomkhulu uMadumezweni angisho ukuthi ngiagainst noma angisho ukuthi ngithi mina umuntu othi into uyayenza aye unamanga angisho njalo. Ngoba angilwi namuntu mina la njengomkhulu uMadumezweni but ngiyakubeka lokhu ukuthi ebunyangeni noma kwelika moya noma kwezomoya noma kulamakhubalo noma kube abantu abathakayo lokho kunotha phakathi akekho noyedwa wakwazi ukukhanda isilwane sakwazi ukuhamba sayongena ebank sakwazi ukuhamba sayongena ethilini the physically isilwane the physicality of isilwane sakwazi ukuyongena endaweni evalekile. Ebunyangeni mina ngiyayazi le nto that is why ngizothi mina yekani ukukhohliseka. Lapho ngumuntu ofundisayo angilwi namuntu akekho umuntu engimgxekayo akekho umuntu engithi angisho ukuthi mina umuntu othi wenza ukuthi unamanga but mina ngime ngale knowledge enginayo ebunyangeni uma ethi umuntu wenza ukuthi mina njengenyanga noma ngeke ngihambe ngixoxela wonke umuntu but mina njengenyanga manje ngeke ngibuke manje ngihambe ngiyobheka manje ngiyochitha namathambo makumele ngichitha amathambo noma ngiyobuza la kufuna ngiyobuza ngoba mina nginazi indawo engikwazi ukuthi ngihambe ngiyobuza khona eminyangeni noma ikhona into eyenzekela kanje bathi ikhona mabe ukuthi ikhona bathi ayikho futhi uma ukuthi ayikho. So ilento kahle kahle yonke lento engiyifundisa ngayo ingokuthwala ukuthi mina ngiyakufundisa mina la ngikhuluma ngokuthwala yebo but ekhulumeni kwami ngakho ngiyakufundisa wena muntu njengoba ngishilo ukuthi usazohlupheka uzofuna ukuhambe uyobona abantu ababonayo. Yazi ukuthi labantu ababonayo when it comes to reality fanele kube nje umuntu mayekutshela ukuthi kanje angisho ukuthi mina unamanga but ngithi mina ebunyangeni akwenzeki u1 no2 no3 ukufundisa kwami mbukeli wensika yesizwe TV kulapho ke. So njengoba kuqala unyaka ngiyazi ukuthi wonke umuntu unalento yokuthi ufuna ngenkani man ufuna ngenkani into kulonyaka odlula kwenzakalanga manje kufanele ngikwenze ukuthi nokuthi ngithi mina ke kulungile phela wenze lokho
but buyela phela esintwini, angithi umuntu omnyama wena. Musu ukukhohliswa inyanga izenze uNkulunkulu phambi kwakho. Futhi nawe uzuyikholwa ukuthi cha, yaziya uNkulunkulu na inyanga. Ikuthethe inyanga yona ingakuhlanyisa ule engangale kokuthola into nje yakho. Izokubiza la ikubiza khona bose uyahlanya. Ngale kokuthola insika yakho, ngale kokuthola ukuthi nawe ukholwe. Buke lensika yesizwe TV, mina Nkosi yami angizile ukuzoxaka, but ngithi umuntu ofuna ukuphila kukhona. Ngoba ukuphila kuyohlezi kukhona. Ukuthi laba abantu abanokuphila angeke behambe beyi-advertiser kubantu ngoba kwabona uqobo lwabo bayaphila. Ngithini mangithi mina bayaphila na? Uma ufuna ukuphila angeke manje umuntu owenza imali ahambe eyi-advertiser ngicela ukwenzela imali. Wayangazenzeli yena. Angikho kodwa lapho. Ngichaza ukuthi mina umuntu owenza imali shothi automatically vele usenemali. Sekumcikile ukwenza imali. Ngoba vele unemali angithi yena. Kade wayesenza imali. Kuyacika phela ukwenza imali. Ngoba imali mayisiningi ngiyacika. Abantu abanemali bazokutshela. Mayisiningi kakhulu iyahlanyisa ekhanda. Which means nawe uma usuyenze kakhulu imali nasekhanda khona into ezothi ukuthatha kancane. Ngoba iyenzeka futhi lento ngamasalamuzi, but ukuthi angifuni ukuyifundisa kakhulu leyo kwamanje. Ngoba ngizosuke ngigijimisa ukuthi shuthi laba abakuvezayo mhlawumbe banalesalamuzi engisho, but ikhona into ekanjalo ke, but ukuthi ayinayo manje ijulile ingafuna ukuthi siqale phansi ngibeke ukuthi makuthiwa lento yenzekala kanjani, uyokwenzakalani kanjani. Kodwa ke sebeyokhomenta phela abantu noma babukeli bensika yesizwe TV kuthiwa cha mkhulu akuyichaze, ngoba ngithi mina ngiyafundisa, ngoba nalapho ngiyobe ngifundisa ngiyobe ngingasho ukuthi lo nto ngiyayenza, but ngiyobe ngifundisa nje njengomkhuluma madumezweni. Cha mbukelo ensika yesizwe TV, sibonge kakhulu Nkosi yami. Kuqala unyaka sithembe futhi ukuthi cha umbuko ensika yesizwe TV 1 unyaka uzoqala kahle. Ngithembe futhi nabantu esizophuma kubo Nkosi yami bayoselekelela, ngoba la siyisinto esimnyama siyalwa, ngoba sasuswe empandeni zethu. Sathi masisuke empandeni zethu sasesala sihlumezekile. Ingakho umuntu omnyama frustrated kangaka uze kuba abanye bathi bafuna ukuthwala manje, ngoba saphuma empandeni, saphuma emahlosini, saphuma ngoba kwazi ukuthi idlozi umoya ongcolile. Yebo umoya ongcolile, but it doesn't mean ukuthi mawufika ufuna uchase away. Cha, uhlambulule ngoba lo muntu wakini. Mhlambulule phela Nkosi yami umenza isidalwa. So ngilapho ke mina mbukelo wensika yesizwe TV 1 ngibonge kakhulu ithuba, bese ngithemba Nkosi yami ukuthi cha le video le Nkosi yami komuntu ozoyibuka iyomsiza, nomuntu osazophuma athi uyofuna usizo futhi naye Nkosi yami iyomelekelela. Bese Nkosi yami uthinta nomakhelwane umtshela ukuthi ngiyazi makhelwane uhluphekile, kodwa akubuke nanga umkhulu madumezweni uyafundisa nje umkhulu akazidayisa. Ayikho mina into engithe ngiyayenza Nkosi yami, kodwa ngithe ngiyalapha ngoba ukulapha ngimini. Ukuthi uma ufuna ukwazi ngilapha kanjani awusondele eduze. Cha Nkosi yami sibonge.